Kardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Central Government pen towar ka selam jiaphan chokui hola pen tarapung an survey ke klempon son sila khangkor phonilip MSC constituency ke parlo tarapung arat aphan Central Government pen towar ka selam jiaphan choki hola pen tarapung an kilometer plikep adak an atowar ka selam pon jiaphan survey pangchengpon sonsi diliteron arong pen survey chengponlo laswa long pen survey atum pen ke than atengki survey tanglo pulotang te prabjen pen tarpung pen choki hola antowar nangpali vekbu pusi pherangkyang no birta pachini pon pherangkya atum karjua hudan ke dolamara pen tarapung anat ki non amat ki survey wangwe langsita lapuan dolamara pen ke alangli tumpen ke thana teng pulotang te kohora division atum aphansi paklem toy sita kohora division atum lapu borpothor division atum aphansi kapaklem toy pusi survey ke wangwe atum pen nang pachini don tarpung pen dorsing tokbi Karbi Anglong news Gamra ka ni rinal phana rila la non lang li tum la ke survey bom along nang li ku pilo ke bene ke pidun ya son do pen te ke thanu ya son do manang li alang tum li hin pen prang sinang tum phan news tum phan ke ro pilo sin li hin pen ke ning je dun ji ke ni li detail alam ta chini dun ade sitame ni li ke chini dun an nan tum phan pa chini po la putsar tum hin pen ni thom plia prang ban ni tum che contact long lo sa lang li tum nang than teng pute to war thak tar pung hok kon bane arni ongdung pen samili tum to war ka ve pu pinang atum tame hangjo lo la so buthak si central scheme pen central survey nang toy pu lam long si nili phan ka do ve la so long ka chirap dun ji phan ki do ke thak ki chu jun pen nang lok la ka do ka ve tame nili phan lang dun tu pu MSC sar tum pen ka do yang song pen ni phan nang pa chini po sa lang li tum pen ka do ve tu ve por nili hema nang pa le lo la si to da pen cheng pon lo la si nili hin pen ki than dun ji ke la lo ave lo se tame nili ka chini do teng pute la ka do ve survey 15 days ang bong petang da prang pen la ka do ve scheme ka do ve estimate bunai pulote prabjin ben si claim ji poson se nili ta chini dun pen alang le tum pen ching ki ji than lo la se nili hin pen puthot sar phan MSC sar phan la pen council Karbi Anglong chari tim Karbi Anglong hasami nili hin pen chuning ri dun ke la lo tara punga rat men tu pen estame to wara joini ki du kisung ka do ka ve news long pen dang lo ka do ve long tame thek long lo la pen ritum sitame chini lo pen rat tame la so joini hangjo abatai ka long tin a phong tin same so long thak ching ki che than lo ase non a phong bang ke nang pachun pi vek te ma prabjin ba nang ot pi pu si ning theben chong hong dun lo la pen chuning ri dun lo ase MSC sar san me akero pi lo alang li la pu an bare kha port me department a monit tum han same nang ke toy doctor punga nang pa pa le pen ka do ka vi ke claim dun long la ka ching ki ji than dun long pot alang phana kero pi lo la si ni li rat phan same chuning ri bangla lo ka do ka ve la ka do ya kam ki pe chun ji phan si li tum same chirap chi tu dun na la pe li tum chong hong lo na Borjan MSC constituency के parlo khotkhoti jortok bi arong along Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya Samagra Shiksha pen ke deng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen long e kisompon Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya kimi kikim kerang ponjia phan bugajan LAC angkang along Borjan MSC khotkhoti along 6.88 crore panong ponlu lapen duar bagori MSC dolamara along 6.88 crore panong ponsi kimrang ponji aphan long e sompon tanglu son thak thak si chinthong rongmongwi nilip rongkhang along ta Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School ahem kikim kerang ponji aphan kadokawe 2571.20 crore atangka panong ponlu Adun to West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong along school upgradation aphan Amri Socheng Nilip Lumbajong block along Umsowai Lalum PVC ME School Majia Hadi ME School Doldoli ME School Dokhora ME School kadokawe pangrum pet pen 610 crore atangka panong ponlu Sonse Haroghat lapen Nili Block Angkang along High School upgradation aphan Rajapathar High School lapen Chokihola High School aphan kadokawe pangrum pet pen 709 crore panong pon lapen doan scheme pangrum pet pen 52.6670 panong ponlu rat amai pi along Tuliram Ronghang pen kaningje pona tengke Karbi Anglong along solar project ke Borjan ahawar along si bipon popusi thanpon son sikaching thora sai amo anta central government lapen state government chingke che thanpen peace and development tami claim pon bomlo nang pusi ningje pon
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लोंग ए किसोंपन आमाय लोंग कार्बी आंगलोंग अंतरमास काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलिराम रोंहांग एमएलए डिप्यूटी स्पीकर डॉक्टर नुमल मोमिन एमपी हरेन सिंह बे एमएलए दरसिंग रोंहांग एम सूर्य रोंफार एम रिचार्ड टोबी एम एमएससी केदो अनलापेन चेयरमैन पेंडांगलो पेनांग आन मानपें केदो के थे किदिंगा तुम चेतोंग दुन बुकाजान बेन सारकुरु बे कार्बी आंगलोंग न्यूज केंद्र सरकार और असम सरकार मिली बिहेको आमार यात राज्यखনৰ সমষ্টিটো আমাৰ জনগণৰ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে চেষ্টা কৰে এনেধৰণৰ আমি কাৰ্বি আংলঙৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মেডিকেল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এগ্ৰিকালচাৰ কলেজৰ ক্লিনিক কলেজ এইবিলাক আমাৰ অপেন ডিগ্ৰী কলেজ এইবিলাক আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গোটেইখিনি আদালত চলি আছে বাকীবিলাকৰ যিটো আমি আলোচনা কৰা হৈছে সেইটো আমি কেন্দ্ৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত কিছুমান চেটেলমেণ্টো কৰিলোঁ আমি অহা বিধানসভা নিৰ্বাচন गोवा एसेम्बली आलं मणिपुर आलामा पुथा काचेसं आमात हंगबार एन पाइपाइनि फाइपली आर्नि गोवा एसेम्बली आमाय केपादोपन आलं अपोजिशन आसं आतु मणिपुर आलाम आपुथा चिंकी चेथान पोनांगपरा गोवा एसेम्बली स्पीकर रमेश तावारकर पेन चेदन देदे बैंसो जक अपोजिशन आसं आतुम चेसं दुतलु लासन सिमाय केदो चोरान चोदे ताफिके एसेम्बली केदोदन आतुम हंगबार एटसी चेकाक जामलु मेपी काचिंगवाई आलं आपर पानाहक पनरि मनसाम पेनसी आंग्री इसी दरा पेननां पपुसी तावारकर आहिन पेन निंजेपन आथे मणिपुर काचारबो आलाम पेन लादाक गोवा आरात आतुम आफान काचेसं आहिन इंगथोर पनरि पुसी स्पीकर रमेश तावारकर आहिन पेन निंजेपन न्यूज डेस्क रिपोर्ट कार्बी आंगलों न्यूज कार्बी आंगलों अटरमाउस काउंसिल टैक्सेशन डिपार्टमेंट लापेन वेटेरिनरी डिपार्टमेंट आतुमपेन पुथत ब्रॉयलार आवोकेपन आट्रा केनेप थुलं केदामतां पाइपाइनि फाइपली आर्नि पुथत कार्बी आंगलों अटरमाउस काउंसिल टैक्सेशन डिपार्टमेंट आतुमपेन नन मालम नेशनल हाईवे 39 आतोवार पी खटखटी बाजार आलं कार्बी आंगलों अटरमाउस काउंसिल पेन केपाक्लेम तय आतें पेन आमिथां आसाय काचिक्लेम बम आहुत पुथत आरन केचकलिम आलु कावे ब्रॉयलार आट्राक इहुम केनेपन थुलं केने पनलंग चेक ब्रॉयलार आवोलाके लाहोरीजान आलं आकाई चिकेन सॉप आतुमसी दिमापुर आन के जर्दामजी पुसी कोंग तेलों कातेवार आतुमपेन पाचिनिपन bonta isi kamang humeme abangke लाहोरीजान बाजार आलं केदो आकाई चिकेन सॉप आतुम ट्रेडिंग लाइसेंस सितामी वैलिडिटी की जुतांग लापेन आरो नालु सितामी चॉकलिम आवी पिन पेंसी केदामतांग आहुत सितामी टैक्सेशन डिपार्टमेंट आतुमपेन के पाचिनी टांगलो bonta लातुम कार्बी आंगलों अटरमाउस काउंसिल टैक्सेशन डिपार्टमेंट आतुम आफान आरन आतें आलाम आरजुइंग तुंग तेदातसी वांग थुबम आजोक्सी नेपनांग कोकलोपुसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर पेन नांग पाचिनी दुन बुकाजान पेन सारकुरु बे कार्बी आंगलों न्यूज पिनी नितुम लदाक वो इसी दो लोडेड ट्रक वो चिकन है दी लोडेड ट्रक इसी दो नितुम के नामनांग कोके पिनियान निक्रे प्लीलो चok रुइनी लो सिता में लातुम पटोइते सी पंचमु बम लो ला केनांग जी आरोनालुआन अवेता लातुम पनबम लो पंचमु बम लो ला सीसी 1953 निकान के पट्टी करोंदो हां अंडर सेक्शन 3 ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल रेगुलेशन 1953 करोंदो लातुम ला सोरन लातुम कोरेंतुम ते mate latum la soron pala tu madi proikre sila patoite sila tu la son claim bom ani hangling so claim bom latum la sile ke si ayat la claim bom la sila ni bu tame latum han pitum pachulom pen pulo aronalo chokni mabit ponlong li tame latum han latum pon bom lo itu mang as per order itu mang perform bom duty bangke konde laso amali amen sini mangai tum la dukan konje tempu Jamiruddin la pini latum isi aluang paklang do trading license latum bang kona pe tong ban ni thang la signature ave ya ave without signature ni la authority tum signature ave si latum la pusiman lo lagi illegal lo lake fraud lo 420 lo la si latum bang ke la pensi la sinang paklang lo
I am po men ke lake Jamiruddin po. MS Akai Chicken Shop, the son of Akadas Ali. Adim ke lake la horizana malo. Tadi nang tom la sis mun depa ma kopi la lang tom han kang sai pan. Nono ko man tuman authority bima order nang po teng. Apu ibo bang bang aso kisim tumya tane asai deng pontu po. Lapu bang e padam delu lo ke lo lelu. Api pachiri po kagre tuman agari la agari kelip la abu bang enosis tet itu lapan sipin. Rudra Prayak along langke the ahut longle kanglempon ajok bangkre ke thom amuni datum ingbodet. Theman aning de arve ke the ke jang pen ajok ke damtang Kedarnath atowar Rudra Prayak arlo Gorikun adung along langke the ahut longle kanglempen bangkre ke thom amuni datum apran damjui. Gorikun arlo langroy alangke the pen langsun alongsi longle kanglem ki phu. Halaso ahut adung ke do hom thom akulata langpon railo pusi bhomta arni pherangke bachetak pon. Longle Kangrai along ke phodun abirta kelong pen National Disaster Response Force asai khi atum tong sekot pen claim dun bomsi penang o atum aphan ki pajok dun longlu lasila bang swadim along non malom arve ke the ahut munit atum ke do ke dam ka chire pon akenang sot pusi than pachini pon. News Desk Report Karbi Anglong News. Anglong so tiso ningkan nerkep exercise aning ke hang o ajok ang si borlong lang anpin mate six pack kedo. Lason sila khain ko rathok Dwarbaguri MSC constituency angkangpi Deitor police station ke parlo Bapuram Singnar arong amikar Gulsan tiso pen purobi bepi asopo Anglong so tiso ningkan nerkep anbet lang pen six pack kedo. Anglong so tiso ke bi hek pen aok ingtanglum anpin lasi pening anke ningkan nerkep lo ke plengtang. Lapen jim pusitami klemkli amithanga ok kimi pen ajoksi lapuan six pack sitami kedo puta apo pen thanpon. Anglong so tiso holistic anchor English school alongsi ingdeng hinian Charlie Dunbom. Lason si apai pen nangke thandun atengki labang so so ke non amake a ok kereng no ke abilang pusi thanpon. Au so pen kache thanpon thuke sport anathu pusitami football si aningke ha. Mobile along theklong si lason six pack kachibi puta che thanpon. Francia akhirnya kita tulang dia seperti undang yang yang penting itu Milimen nakai losan itu milih yang masuknya rubi bepi tulang makhluk suku Amerika Anglong itu और दिखे को मैं ना Jepang tangpi tang udi labang awe isu tawe telepon Jepang tang plan ke isu tawe ante football na tu haning hang pig di kemat kare la pula milik pula na so kuma tan la mo tebing lo ke usong to din hasi din ta makin di hekla macam cari tabla makai lamu mate la so kai lamu ke la pelo dihe ko penta also Jepang tang pik skala peneng kan pli kan po pen angge la bida Jepang klang pik mane dihe ko na bandong ga budi pik mo the ga budi the oji ason ja he kudan bandong o ke api ge also ta la so na budi Jepang klang ti ya la he Jepang tang ha ko budi ha Jepang klang la ti là non con trọc si non con ăn kẹp cho si là son cái bạc lang hay là six pack hoặc là hai đây bạc lang thẹt luôn nó kẹp mà nên là cuốn long phải làm hai có thể tí thẹt luôn long có son cho bạc lang thẹt luôn mình thang si cho bạc cái than cái đi luôn mình thang si hệ tí cái thẹt son ra luôn tang ta cái mình con ăn kẹp là non August 14 nanti mình con ăn kẹp pura to pas tu last 2 lebih